I sjećam se kule. Ispričali ste slučaj koji ne postoji u vašoj izjavi, da je u vašem komšiluku neka baba živjela sama u dobroj kući, da je sin bio u inostranstvu, pa je baba umrla, sin prodao kuću, a potom se neke izbjeglice nelegalno uselile u kuću, novi vlasnik došao, nije mogao da ih izbaci. Je li tako? Novi vlasnik kupio kuću. Da. I onda su došle... Interpretirao sam vaše reči. Došle izbjeglice, uselile. Tako je. On kad je čuo, došao iz inostranstva, pokušao da ih izbaci, nije uspeo. E sad šta mene interesuje? Kako se zvala ta baba što je umrla? To niste rekli. Baba Kata Francuza. Kata Francuz. Koje je prezime bilo? Francuz. Prezime Francuz, dobro. Francuz, Kata Francuz. Kako se njen sin zove? Otkud ja znam? Ako ne znate komšincin sin, sa babom Katom ste se svaki dan viđali, samo vam je o sinu pričala. Ako je istina uopšte ovo sve što govorite, vam je trebalo malo vremena da smislite kako se baba zvala. Ja nisam čuo za to prezime Francuz u Hrtkovcima. Možda postoji, ne znam, provjerit ću. Provjerit ću kad već vi odete, pa ću onda da nagradim tužioca zbog toga, ako se pokaže da ne postoji. Kako se zvao taj novi vlasnik koji je kupio kuću od sina baba Katinog? Uopće me nije interesiralo kako se zove. Jeste li ga poznavali? Delimično malo. A zašto vi taj slučaj niste ispričali tužiocima kad ste prvi put s njima razgovarali? To je vrlo interesantan slučaj. Baba Kata umrla, sin prodao kuću, izbjeglice se uselile. Zašto i to niste ispričali? Nisu vas pitali? Ne. Nego? Sam malo. Ne, nisu me pitali, nego ja sam rekla da to toliko slučajeva ima da bi mogla knjigu napisati, ne možeš se ti tog sjetiti. Ovog trena sam se tog sjetila. I onda vam treba malo vremena i da se setite imena babe Kati. Ne. Dobro.